Captain! Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng! Madanin sa manang ti panagbubutaws. Kaya't ko, amay saak mat ama ko na nga opisyal dito'y kabildatan. Anya nga posisyon ti pagkandidatwam to, paray. Bagay ko ti kapitan. Ha? Saan ko akaya ti kagawad laeng? Tanababa. Di kan sapay may karyatanog, Kapitan Kitden. Ay, ti trabaho ti tanaw, ti saan ang maikari kanyak. Nababao na ay apara kanyak. Kapitan, ti maibagay kanyak. Oh. No, ang kandidato ka, Kapitan. Ano laki di ti mas daaw? Na, apay kumamas daaw da. No kabaalan ni Kapitan Enteng. Oh, di kabaalak may. Na. Anya ka di tinakitam di ta cellphone mo. Takla at mat-ana pamulagat ka. Ibagbagada ang matuloy sa Tibut House. Adamot mangibaga asaan kano ta dakkel ti pundo ang mausar. Anya nga ti punnaw. Ay, urayan tayo ti ibagada ijay nga to. Amumatan ti ipadamag da di ta cellphone kat agkakanat. Anya nga ta ti husto? Matuloy uno saan? Madanagan ka kaday. Taamangan dumasukatan ka. Na. Ay, nulakad na saya at ti aramid mo. Awan, ti pagdanagam. Saan lata may katidanan ta adan sa kanukalaban ko? Anya ti ko na Mila, kumandidato ni Dalmas akas kapitan? Asino nga'y tinakaibagakan ka? Isu ka no matimbaga na kandisabas nga asawak kagawad. Ha? Kasano ako mandidato ti saan ama nagtulong at taaw, ha? Imbaga na ka no. Ano kabailan ni Kapitan? Kabailan na kanumait. Kapitan kanu ti bagay na saan akagawad. Ay na, kano saan ama nagtulong iti taaw ni Dalmas? Ngem adaw ti gagayem na apada na ama martag kagawad. Sa bagay siguradaw, isuda ti mangibutos tukon kwa na, dagiti mamartag. Mapatumba pa'y nga ta ni Kapitan Enteng, asigod a kapitan kagawad. Narigat ti agsasaaw, makitan tulat taa. Maribanang, ada kanumot plano ni Dalmas alabanan ni Kapitan akas kapitan. Ay, apay ko maalabanan na. Kat saan damot nga agkabusor? Ay di nakmaawatan, Maray. Agkandidato akas kapitan kanaw ni Dalmas. Anya, kumandidato akas kapitan, kunam. Un kanaw. Dayta mo ti agwarwaras adamag. Nasauna pa'y kanukan ni Sabas nga asawa ni Mila. Na, anya ngay ngarud no kasta, Maray. Di mo mat mabalin apawilan, no kayat na. Ngam saan ama nagtulong ni Dalmas? Ada papaidam na. No tulong ti pagsasaritaan. Adaday ta kadagiti tattao. Taiso damat ti agpili no asino ti kayat da nga agbalin a kapitan. Marikwanag. Dalmas, pudno kaday ti dinmanon kanyak. Agkapitan ka hanaw. Dakas kaday kagawad. Kabalak mat. Ay, saan mo't kit di adakas? Nga mangnamnama ka kaday, nga do ti mangpilikan ka? Na, nuad da gagayam ni Kapitan Enteng. At damat gagayam ko. At da ni Pari Badong ang mangibutos kanyak. Oh. Ay na, Dalmas. Ibalakad ko, adimon labanan ni Kapitan. Na, ay ipasublat na maten at kinakapitan na. Nakabaybayagan a kapitan ni Kapitan Enteng. Apay, maaramid mo kaday, dagiti maaramid na. Ay katsiyempre nalaingak matap no amom. Adaw ti paglainga. Kumpirmadaw Maribanang, nakasaok ni Dalmas, ket pudno kano ak kumandidato akas kapitan. Ay, kasta ka de, Maray. Anya nga rud nga no iso ti kayat na. Bay,
Wan matkit di Adamat kalintagan na ako mandidato. Inton umay apa nagpipilay. Ay, namin adon anay tantanday ta pa nagbubutos iti barangay. Ken kadagiti sanggunyang kabataan. Ay, matuloy nga taitan. Ay, siguro maray. Imbag matla at agsagana dagiti adaplano na ako mandidataw. Ado aya ti adda plano na ako mandidataw. Kaslakas ta nga rod maray. Adda pa'y BHW akayat na mo ti kumandidato akas kagawad. Ay, delikado ka nga rod marikwanang. Anya nga rod ngay maray. Nasayahat mo. Tapno mapanasad na mo tag-sirbe iti barangay. Gayem ko ni Pare Dalmas. So ano matuloy ti pa nagpipili ka iso ti pilyem to. Mala, wan. Isunto ti pilyak no gayem mo ako nam. Mayat na jay. Kanayon kami. Ngagad kadwa no ada inom. Kandayaan. No isunto ti mga bak kapitan. Nalakakan to nga umasidagkan kwa na ija barangay hall no adda masapul mau. Nalaka nga sidgan. Ay, mayat na jay. Tanod na ka sa pulam. Matik. Barang no libre nga ron ti certification nga alaam ija barangay hall. No kasta agayem mo ako nam. Masigurado ka. Tagayam ko nga ron. San ka nga agdanag? Isunto ti ikurit ko iti balutak no madanon ti panagpipilay. Namnamak na ita. Tapno adan to gayam ko nga opisyal. Adugayam dagiti interesado. Inton madanon ti panagbabalubal. Ambisyoso da kita. Uray ko mano nagagat da tumulaw. Ang mga notila honorarium mati orayan da. So asay-saya atem ti agserbe. Tapno si kamot laang ti agtalinaed akas kapitan. Saan ka gagdanag? Plansya ag amin agun-gunay ka. Tapno siyak tulat tati pilyon da. Kasano ko maaplantsaam? Apay, lopot ang maplantsa. Kat iyarig ko lang iti lupot na plansya. Ta napintas akitaan ti lupot na plansya. Kas tamit ti aramid ang nasayaan. Kasla na plansya. Anyot na pasamak mo. Apay nagpigpigirgar ka. Ay, nagbayag kalakit din na simbang pait. Malambin kan barigata na ka. Ay, ganano ka? Ay, nabinano nagsubli-subli kay Jabanyaw. Agbakwarak pa ay. Ay, nakapsuta ko na yan. Jaksan ka ba ilang timag na? Ay, agure ka tag para yatak panda ka di ospital. Karta nga mga round na marigata na kauna yan. Nagsakit pa iti tiyan ka. Pare Dalmas, ay, kasapulak ti kadwa, mga wit ka ni bakit ka? Tayo pa ni ospital. Ay, pasensya kan. Nasakit ti sakak, paray. Sa anak ang makaawit. Ay, inkalamang kitan iti sa bali akadwam. Ay, pinanawan nakmatan. Ay, apay nagtartaray ka masabat ka. Sabas. Agparaya takta ka sa pulak ti kadwa ka mangipan ka ni bakit ka o ospital, kapitan. Sige ta kadwaan ka. No ada makita ta di ta ada duma at tao. Ay, abanta ta kadwa ta ang mga wit. Ay, mayat ka nga gawit, kapitan. Apay kit din saan. Intakit din ta mga no niya ti mapasama ka ni bakit mau. Intan. Nagpusyawan di bakit mo. Karte nga, karga ta iti ulas ta asiwan ta. Wan, kapitan. Sige, bagkat ta nga ipaida iti ulas. Oops. Jesus, napukaw ng sapay ti putan. Aday ta, inta mangala iti kawayan ta asiwantan. Wan, kapitan. Saan sa makasaw ti asawa ka? Isungarod adarasan ta. Siya kunti mangimaniho iti tricycle ni Kwarog ta imbati na kanyak ti susi. Agyaman ako na ka na kayo, kapitan. Saan ka nga agyaman? Darasam ka di. Day takat pagrebengak mitlang kas barangay kapten. Nag-dehydrate gayam ti asawam ko na ti doktor. Imbag ta nayag ta dagos dito ospital. Dakdakas ko mati napasamakan ko na no di ta insambot. Ni Pare Dalmas, ti mo na nasabat ka.
Nagparayat akan ko anangam ko na sakit ti saka na. Kasanuan na sakit. Ket nakitak amagmag na. Mapansag birok manen iti kainuman na. Kunak no nasaya tagayam ni Pari Dalmas, kapitan. Saan gaya mamapang namnaman no tsimputi rigat. Ay no da kasapulan yaw. Umasidig kayo lakanyak. Ay no lakit ka bailak. Si dadanak at tumulong. Da kayo gayam tirumbang aglayon a kapitan tama nagtulong kayaw. Sana jay amuna ka lang no adda arak asang sangwain, kapitan. Dagiti gayam iti arak. Amuda ka no adda arak. Ngam no iti rigat. Ay sus, kaadwan ti pambar. Kumusta kayon diti ospital? Nasa uninting anakaro ka no matinapasamak ka. Ay, jak amo no niya tinapasamak kanyak itay kapitana. Imbag tada kan ni kapitan akadwa nila kay ko anangawit kanyak. Ay, kasta nga ruti imbaga ni Inteng. Iso nagdanagak kat imayak. Imbag nakapuot kamot lang idinadextros ka. Kan adda agas nga intenda. Saan kun nga amo tinapasamak? Tadyak meten na puutan, kapitana. Agpaimbag ka, tapno makaawid kayo adagos. Ay, no syakat jak maanduran ti agbayag diti ospital. Kas lang amin, agas amin, ti maang-angot ko. Dakkel ti utang mi na imbag anakam kada kayo, kapitana. Ay na, saan mo nga ibilang dayta nga utang anaimbag anakam. Dayta ti kunada apagrebengan iti pada at hao. Nasayata nakawitan diti balay. Kunaklakid din no niya ti mapasamak mo. Anya jay kunam, ni Dalmas ti mo na nagpaarayatam. Wen, impambar na nasakit ti saka na. Limpyo mo't kano ti panagnana. Iti tiyempo ti rigat ti pakakitan iti napudno agayam. Iso ano madanon ti basing kawal. Ibabawik dyan baga ka ni Pari Dalmas ti surat ko iti balota. Ay, nagruna kanyak. Saan amapang namnaman day jay atao no at darigat? Saan gaya man nasaya ti ugali na? Napatag ti lingat na. Saan akas ka ni Kapitan Inteng si dadaan at tumulong iti pakarigatan? Uray saan mo atang tangdanan? Ni Kapitan Inteng ti ilayon ko, akas kapitan ko. Gumatangak man kagawad. Nasaya at kadintirik na, Mila. Ay uwan kagawad. Dakkel ti utang mi na imbag anakam ka ni kapitan. Imbay nakpay sinarungkaran ni kapitan ay ja ospital. Nasaya at damot kat kada tayo akabaranggayan da. Ngam ni Dalmas, saan ama nagtulong no darigat? Nagpatulong kayo kadikan kuana. Uwan kagawad. Ngam nagpambar na sakit ti saka na. Kat saan kanuman ngagpilpilay. Kat imbag nga rudmaw ta nasabat nila kay mo ni Kapitan. Ay, nuawan ni kapitan. Jak amaw noan niya tinapasamak kanyak. Day, si kamot day tamasabat ko, Mila. Kumusta kan? Ay, mayatan kapitana. Nagapuak ijitersina ni kagawad kwanang. Imbaga kadag iti tattao ti panang tulong ni kapitan kanila kay ikaw idinagsakitak. Day, apay amasapul nga iwaragawag mo pa iti panang tulong ni Inteng kada kayo. Ay, kayat ko nga men nga isupay ti aglayon kapitan, kapitana. Saan ko kayat nga kapitan ti paidam, adi na kayat ti tumulong. Ay, amangan no kaguran na katitaw, akayat na ti agngay-angay inton umay apa nagpipili. Ay, ibagbagak laang matipud no, kapitana. Nagturod ka na kita daduma, kayat dati agngayangay. Idin tutawan pa'y naaramidan da na saya at iti kabaranggayan da. Ado ti kakastatat tao. Gapula ang iti honoraryom. Iso nga ikagumaan da ti agngayangay. Parisabas, tumagas tapay di ta pagiinuman. Ang daman gaya man nakatakdar nga arak pare. Iso nga ron nga imbagak a dumagas kapay. Umay ka, tumagay ka. Muna, narigat ti mangpahay ti grasya. Ay, kasta pare.
Uminom ka met. Tanda ti panaggagayam day tang arak. No kasta. Gayam mo ti tao no adarak pare. Ngam no awan arak. Sana na gayam. Anya ti kayat mo asawain pare. Awan? Sinong batak lang dyan bagam? Di nakmatliplipatan intun basing kawal. Pasensya pare. Hindi damaw kat sikat pinilit. Hanggang saan ko mabali na lipatan ni Kapitan Inteng. Tayo titimulong hindi ka sa pulak titulong. Iso nga itad ko ti suportakan ko na. Ni Kapitan Inteng ti suportaram? Amin ako bagyak at kinid daw ko ni Kapitan Inteng ti suportaran may. Tapno makasubalit kami matkan ko na. Anya? Ay, sayang. Maaba kaklakit de, no ibagam ka dagiti tattao tinapasamak. Talaga? Madigayam, ti saan naman nagtulaw. Ay, kabaranggayan, no paidam ka, di mo namnamaan asuportaran da ka. Ti kabarangayam no kasapulam ida. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangal.